खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि अराङाव बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय मावबादा खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्ला माजबाटनि अराङाव मोनसे बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय बादा खुंफुंदों। 39 नं फासनै सेरफां ब्लक कमिटि, अरां प्राइमारि कमिटि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव अरां बिसिडिसि मावख'आव सानसेनि हाबाफारि लानानै बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय बादा खुंफुंदों। बे बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय बादायाव गासै 200निबो बांसिन रायजो राजाफोरा गाव गावनि मेगनखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय बाहागो लादों। नंगौ, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरखौ मेगननि मोजां फाहामथाय होनो थाखाय बे बेसेन होआजासे मेगन नायबिजिरनाय बादाखौ खुंफुंनाय जादों। आरो बे बेसेन होआजासे मेगननि फाहामथाय लानो मोननानै रायजो राजाफोरा 39 नं फासनै सेरफां ब्लक कमिटि, अरां प्राइमारि कमिटि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों। बे बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय बादायाव उदालगुरि जिल्लानि नेहाथारि कृष्ण थप्लिया, माजबाट ब्लक इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो फुलगुरि बिसिडिसिनि लेङाइ आफादगिरि नब कुमार कलिताजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। अरां प्राइमारि उद्योगत लगते आमार 39 नं फासनै सेरफां ब्लक कमिटि उद्योगत आमार बिटिआर शिबसार ओएसडि राजु दाखाल तेखेतर नेतृत्वत आमार এই अरां प्राइमारि बिसिडिसि प्रांगणत আজি বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ দিয়া হৈছে। তাতে বহুতখিনি ৰাইজ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে বহুতখিনি তেনেকা চানি পৰা কেটেৰেক্ট এই বেমাৰৰ ভুক্তভোগী তেওঁলোকে বহুতখিনি ইয়াতে এৰাউণ্ড 100% ইতিমধ্যে চোৱা হৈ আছে। তো গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ এই ওৰাং অঞ্চলত যিখিনি চকু আমি দেখাব লাগে ডক্টৰক আৰু চাব লাগে, সেইখিনি ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে বহুতখিনি আনন্দিত হৈছে। তেনেকা মানে মহান এটা কাম মানে হাতত লৈ পেলাই যি ব্যক্তিয়ে আমাৰ অঞ্চলত প্ৰদান কৰিছে, এই ব্যক্তিক মানে তেওঁলোকে অলপ আগতে আমাৰ সভাত তেওঁলোকে ৰাইজে জনাইছে যে তেখেতৰ নিচিনা মহানুভৱতা যি কাম কৰি দেখুৱাইছে তেখেতক মানে ৰাইজে ধন্যবাদ যাচিছে। হয়, সেইটো আমি ক'বই লাগিব। যিখিনি আমাৰ পাঁচनै চেৰফাঙত বিগত সময়ত যিখিনি বিভিন্ন মানে সময়ত চৰকাৰবিলাকৰ লগত থাকি পেলাই EM GM আদি কৰি বহুখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ তেনেকুৱা লিডাৰবিলাক এই অঞ্চলৰ পৰা ৰাইজৰ ভোট লৈ পেলাই তেওঁলোকে জিকি যায়। আজিৰ তাৰিখলৈকে ৰাইজৰ ওচৰত যিখিনি সৰু সৰু কাম, যেনেকৈ আমি আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ নেতৃত্বৰ আমাৰ যি ৰাজু দাকাল ছাৰৰ যিখিনি নেতৃত্বত যিখিনি চকু চিকিৎসা ৰাইজক দি আছে বিনামূলীয়া আপ টু অপাৰেশ্যনলৈকে, সেইখিনি মানে দিয়াত মানে ৰাইজে বহুতখিনি আনন্দিত হৈছে। আৰু এইটো আমি সকলোৱে ক'ব লাগিব যে সেইখিনি কাম যে তেখেতে কৰি দেখুৱাইছে, কাৰণ তেখেতে আজিৰ তাৰিখত তেখেতে EM নহয়, MLA নহয়, MCLA নহয়, তেখেতে এটা মহান এটা চিন্তা কৰি আমাৰ অঞ্চলত মানে তেনেকা আহি পেলাই যিখিনি আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত তেখেতে সেৱা কৰি আছে, তাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ হৈ মানে তেখেতকো মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया KG1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया KG1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।